Diyos maray na aga po sa inyong mga tugang, matindog po kita para sa novena kay Saint Padre Pio. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Chaste Saint Pio of Pietrelcina, you loved your guardian angel, who served you well as your guide, as a defender and messenger. The angels brought the prayers of your spiritual children to you. We beg you to pray for us so that we may learn to call on our guardian angel, who is always ready to guide us to what is good and to help us avoid falling into sinful actions. Please kneel. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek and ask for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, he will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Saint Joseph, foster father of Jesus, pray for us. Prayer to the intercession of Saint Pio of Pietrelcina. Dear God, you generously bless your servant, Saint Pio of Pietrelcina, with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son.
endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of Amen. Please rise. Let us pray. O God, you gave Saint Pio of Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of which I ardently desire, and above all grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please kneel. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present, so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength, that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death, I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolations, because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward, but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity, dear Jesus. Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo, asinibapang mga kalamidad.
Amang makakamhan, iniitaas mi and sa mong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong dinalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan at tamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong masalanggibo. Asin ngunya namamatean mina ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tiginitan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin ibapang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong makasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, Diyos maray na aga po sa indo mga tugang, ngunyan Biyernes, sa ika-32 na simana sa ordinaryong panahon. Sabay man po niyato sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Mga pasasalamat in honor of Saint Padre Pio, sa kahagadan kan sarong devotee. Special na kahagadan, prayer for family, friends, and own healing physically, mentally, and spiritually ni Jenny
Prayer for good spiritual, physical health, and safety of my family, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Prayer for healing and fast recovery of Mama Nelly, sa kahagadan ni Mr. and Mrs. Wilmore L. Salazar and family. Prayer for healing and fast recovery of Oscar Abraham Imperial, kan Imperial family. Special manakahagadan ni Judy Remelin Lay. Prayer for CHED Medical Scholarship and Return Service Application. Sa kahagadan ni Jesseline K. Arimado. Prayer to pass the civil engineering exam of John Ken Balucio, kan Balderrama family. For safe delivery of Gianna Claire Padilla Mergelino. For positive outcome of Eve's PR application and good health, safety of Evelyn and Anyano. Prayer for promotion of Attorney Joseph Disunya. Sa kahagadan ni Mrs. Moriel Disunya and family. Prayer for healing and fast recovery of Errol kan Rempilio. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Para sa kalag ni Justin Raymond, dulot kan Sanyosa family. Para kay Eduardo kan Mendoza family. Kay Froilan kan Asupardo and Cantara family. Para kay Father Joseph, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Para kay Jose ni Nilfali. Para kay George kan Bayona and Luxin family. Para kay George kan Daughters of St. Jude. Para kay Ana Fe kan Baluti and Azurin Feili family. Para kay Rafael Jr. asin sa kalag ni Mariano Florentino kan Mendoza family. Para sa kalag ni Charlie asin sa gabos na kalag sa Purgatorio. Dulot ni Kanchan and De Vera family. Para kay Nathaniel, dulot ni Antonia Chuaoy and family.
Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton niya to, ang awit sa pagpuon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Ngunya na aldaw pigsiselebrar an kafiestahan kan gabos na Karmelitanong Santo, all Carmelite Saints. Asin sa Ebanghelyo ngunyan, pinapagirumduman kita na ang kahadean kan Diyos, madatong sa oras na dai inaasahan nin si Isay man. Ako untaan sa tong mga kasalan tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamigdi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamigbi kita. O Diyos na makakamhan asin mahihirakon, kaugaying likayan kami sa gabos na mga kaiwal, tanganing talingkas an kalag, siring man an hawak, tugison mi sa bilog na isip an mga bagay na sa diri mo. Huli ki Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateo nyato an enot na babasahon. Ginuno sa libro nin kadunungan. Kablas mananggal ang gabos na tao na dai nagmimidbid sa Diyos sa mga magayon na bagay na nahihiling, dai ninda namidbid ang Diyos sa pagmasid kan sa iyang mga kagibuhan, dai ninda nahiling ang kaglalang. Alagal ang kalayo o an paros asin makusog na hangin, an mga bituon, an mahiwas na katubigan, o ang mga ilaw ni langit, iyo ang pinaghuna ninda ng mga Diyos na nagpapalakaw kan kinaaban. Kung huli sa kagayonan kan mga bagay na ini, pinaghuna ninda ng mga Diyos, masabot ang lugod ninda na ang kagurangnan, urog pa sa gabos na iyan. Haros ang burabo din kagayonan, iyo ang kaglalang kayan gabos. Asin ko nadagkasindakan kapangyarihan, asin kusog kan mga bagay na iyan, dapat masabotan ninda na urog pa ang kapangyarihan kan kagibo kayan gabos.
Haros ta sa kadakulaan ning kagayonan, kan mga bagay na linalang, matatalastas taan kaglalang. Alagad, daing gayo mababasol, ang mga tawong ini, huli tatibaan na lagalag sa nasinda sa kahanap sa Diyos, asin sa pagmaot na makamtan siya. Huli ta nabubuhay sinda sa tao kan mga gibo ng Diyos, nadaya sinda kan mga nahihiling ninda, huli taanan, gabos magayon. Minsan siring, daay man girare sinda mahahalean in sala, takun igwas sinda, in siring napakasabot, na napagsiyasat ninda ang kinaaban, taadaw, tadaay ninda namidbid ang kagurangnan kaiyan gabos. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. an kalangitan nagrurukyaw kan kamarawayan ng Diyos. An kalangitan nagrorokyaw kan kamurawayan ng Diyos. Ang langit nagrurukyaw kan kamurawayan ng Diyos. Ang kalangitan nagpapahiling kan mga gibonin sa iyang kamot. Ang aldaw nagpapahayag kan tataramon sa masunod na aldaw. Ang banggi minataonin kadunungan sa masunod na banggi. An kalangitan nagrorokyaw kan kamurawayan ng Diyos. Daing tataramon, daing kapahayagan, nasa sa iyang tingog, daing madangog. Sa bilog na daga, madadangog, ang sa indang tingog, ang sa indang katukduan, sagod sa mga purunin kinaaban. An kalangitan nagrorokyaw kan kamurawayan ng Diyos. An pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang disipulos, "An nangyari kan panahon ni Noe, mangyayari man sa panahon kan aki nin tawo. Nagkarakan, nag-irinom, nag-aragom asin nagpaaragom, sagkod sa aldaw na si Noe luminaog sa arka. Dangan, nag-abot an baha, asin sindagabos na tunaw. Siring man ang nangyari kan panahon ni Lot, nagkakarakan, nag-irinom, nagbarakal, nagpabarakal, nagtaranom, asin nagturugdok nin harong. Alagad kan aldaw na si Lot luminuwas sa Sodoma, nag-uran nin kalayo patin asupre, asin an gabos na tunaw. Arog man kaiyan ang mangyayari sa aldaw na magpahiling an aki nin tawo. Sa aldaw na iyan, ang mga nasa bubungan na may mga sadiri sa laog kan harong, dai magbaba sa pagkuanin anuman. Siring man ang nasa uma, dai na magpuli. Girumdumanindo ang agom ni Lot. Ang buot na magligtas kan sadiring buhay, mawawara niya iyan. Alagad ang mawawaran nin buhay, makukuan niya iyan giraray. Ini ang sinasabi ko sa indo, kun sa bangging iyan, duwa ang nasa higdaan, ang saro, kukuahon, asin ang saro, iwawalat. Kun duwang babae ang nasa gilingan, ang saro, kukuahon, asin ang saro, iwawalat. Naghapot sinda, sain ini mangyayari kagurangnan? Si Jesus nagsimbag, kun sain nagtitiripon ang mga uwak, duman ang bangkay. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo.
naghihinapos po ang liturgical calendar kan simbahan. We are nearing the closing, the end of the calendar. In fact, 2 Sundays from now, we will be celebrating the closing. Kaya nga ni, ining 32nd week and 33rd week, pigpipreparar kita para duman sa selebrasyon kan paghinapos, which is Christ the King. This year, 2025, it will be on November 23, second to the last Sunday kaining bulan. And on the last Sunday will be the beginning of a new year in the church, first Sunday of Advent. Asing digdi po sa last 2 Sundays before Christ the King, ang gabos pong mga babasahon ta, nadadangog ta na si Jesus yaon sa Jerusalem. We know how important Jerusalem is. It is the place where Jesus is to sit on His throne. Asin ang trono po kan hading ini, bakong kaparehas kan mga trono kan mga hadi sa kinakban. His throne is the cross. And we celebrate this during the Lenten season in the Holy Week. Pero digdi sa paghinapos kan liturgical calendar, hinihiling ta si Kristo bilang hade kan universo, King of the universe. Asin kasuhapon po, nadangog taan hapot kan mga Fariseyo, kagurangnan, no arin maabot ang kahadean. When will it be? Ining ibanghelyong binasa taman ngunyan, kasugpon kan kasuhapon, yaon ang simbag niya digdi. Sabi niya, the kingdom of God will come at a time when people least expect it. Kunno arin da ita linalauman, kunno arin da ita inaasahan, saka man maabot ang kahadean kan Dios. Kaya pag inot ta pong nadangog ining ibanghelyo, garo biriglaan, garo po kita pinukaw hali sa pagkaturog, mantang siribot daan mga tawo, nagkakarakan, nagtatrabaho, nagpaplano kan sa indang mga buhay, da itaaram, madatong ang kahadean kan Dios. We will be surprised by the coming of God's kingdom, and nobody will announce it. Kaya ano po ang invitasyon? If this is the case, if God's kingdom comes at an unexpected time, ano dapat ang attitude kan sarong Kristiyano? Malinaw po ang mensahe kan ebanghelyo, malinaw, simple, pero demanding, masakit. The message is, mabuhay na andam, mabuhay na preparado, live ready, mabuhay na marigmat, tanganing anuman na oras magdatong ang kahadean, day kita makigkig, kundi preparado sa pag-abot kan mahal na Diyos. Asin kun preparado para sa pagdatong, day nagpaparasibog-sibog, sabi ni Jesus. If you are preparing yourself for the kingdom, dapat bakong baranga ang puso na pag may namatian na isip, na distract, ay, day nangu na ako mapreparar, balik kita duman sa dati. Sabi ni Jesus sa disipulos, kung may nawalat, day napagbalikan ang nawalat. Parehas po ini pag may kalamidad, may bagyo, may linog, may baha. Kung may nawalat duman, day napagbalikan. Tabaad, iyo lugodan ikapahamak kan buhay. Kung ano ang nabitbit, iyo na po iyan. In other words, do not cling to the past. Day magtugot na maging pagabat sa imong pag-abante and attachments. Jesus, in effect, is telling us, be detached from this world. Tanganing anuman na oras magdatong ang kagurangnan, tanganing kuahon kita to build the new Jerusalem, dai masakitan ang puso ta dahil dai kita nakagakod sa kinakban na ini. And so He gives a warning, sabi niya, girumdumanindo an agum ni Lot. Remember the wife of Lot. Ano nga ni po ang nangyari kay Lot?
In the Old Testament, we remember, papadusahan kan mahal na Diyos an Sodoma, kaya nag-uran nin asupre, dangan mantang nasusuluan siyudad, buot kan mahal na Diyos na iligtas ang pamilya ni Lot. And so Lot begins to run from the city of Sodom along with his wife and his family. Pero so agum ni Lot, siging killing, siging hiling duman sa likod. Ay halat lang, taso harong mi. Halat lang, taso mga gamit mi. Halat lang, tabalikan ko. And so the wife of Lot was turned into a pillar of salt. Ang tawo daang siging pabalik-balik sa nakaagi, dailugod nakakaabante. Totoo, mahalaga ang nakaagi. We learn from the past. But we should not be paralyzed. We should not be stranded in the past. We can learn from the past, but we move forward carrying the lesson from the past. Dakul po sa tuya, ang guilty kaini, na dai kita nakakaabante dahil nga ni pigpaparabalik-balikan ta ang mga bagay na nakaagi na o mga bagay o mga tao na dai na dapat balikan. Pagpano-pano na po ang satuyang mga kamot of past things, of things we are attached to, dailugod kita nagiging bukas sa mga biyaya kan mahal na Diyos. Let go of attachments, move forward, so that we can receive God's blessings. Tamang-tama dahil ngunya na aldaw, pigsi-celebrate ta ang kafiestahan kan Carmelite saints. Today is the feast of all Carmelite saints. And they have understood what it means to be prepared, to be ready. Familiar kita sa ibang Carmelite saints, arog ni Teresa of Avila, Saint John of the Cross, Therese of the Child Jesus. Ining mga santong ini, they all share one truth. They said, naan kahadean kan Diyos, inot na nagpupuon, inot na nagdadatong, digdi sa puso, lalo na kung pirming nagpapangadji. Carmel is a school of prayer. Pag pirming nagpapangadji, pirming harani sa Diyos. If we are close to God, then we are always prepared. Dawa anong oras mag-abot ang kagurangnan, dahil faithful ako sa pamibi, dahi ako mabibigla sa pagdatong niya. Iyo ang rason kan sa tuyang sigisiging pagsimba, arualdaw, our coming to daily mass, our effort to come to prayer, our novenas, our devotions, these are all our efforts to be close to God. Magayon haputon po ang sadiri sa misang ini. Am I ready? Preparado daw ang puso ko. Anong mga bagay ang nakakaulang sa pagpreparar ko para sa pagdatong kan kahadean? Are there hindrances, objects, memories, relationships, traumas, anything that could be dragging me down in my progress? Anong mga bagay ang dain na nakakatabang sako sa pagtalubo ko na kaipuhan ng butasan asin ipagkatiwala sa Diyos? Mamibi kita, nalugod, mabuhay kitang preparado, marigmat, tanganing anong oras man magdatong ang kagurangnan, andam kitang magsunod sa iya.
Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sakuyang atang, asin sa indong mga atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon malugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, kaugaying hilinga ang mga sakripisyo ngunyan, tanganing makamtan mi sa maludok na pagkamuot, an ginigibo mi huli kan misteryo kan pasyon kan sa imong aki. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa pagkamuot, sinisilebrar mi an sa iyang pagkagadan. Sa buhay na pagtubod, pinapahayag mi an pagkabuhay niya liwat. Asin sa urog kasarig na paglaom, hinahalat mi an mamuraway niyang pagdatong. Kaya kaiba kan gabus na santo sa sin angheles, sarabay kaming naguumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkud sa pasyon, nagkuas yan ning tinapay, asin nagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon, an sa mong Obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios, reyna nin mga banal. Kaiba ni San Jose sa iyang mabiniw na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si San Padre Pio, gabos na Karmelitanong santo asin martir, gabos na santos na kaigtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo.
Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita sa mga tataramo na itinukdo kan kagurangnan. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa daga, ni siring sa langit. Ang samong kakanon sa ugal daw, itaong mo sa muyang ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalanan. Siring na pinapatawad nga mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdarahas sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan po kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Uya si Kristong Hade, siya ang kordero kan Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ng sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Kagurangnan, pinakakan sa banal na atang, asin nagahagad kan sa imong pagkaherak. Nagpapasalamat kami sa imo, na sa pagbulos kan sa imong espiritu, magdanay ang grasya nin katanosan sa mga linaugan kan langit nun nakabagsikan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan pamibi kan mga banal, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw sa pag-andam kan puso, aro aldaw. Salamat Salamat sa sa Diyos.